prayer meeting. Tumayo tayong lahat. Kas panangrugi tayo, ti aramid tayo tang arabi. Welcome to HBPC. Let us sing praises to the Lord. Tumuna nga kantan tayo kausat, Psalms 89. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. Amen. Okay. Everybody, sing now. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercy. One more time, everybody. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing. Yes, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. And with my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Great is the Lord. Psalms 48. Ready now? Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth. Amen. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north. One more time. Sing everybody now. Amen. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, city of the great King. Praise the Lord, praise the Lord. To God be the glory. Amen. To God be the glory. Great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate. Chorus now. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He had done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. Amen. Every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Great things he hath taught us. Great things he hath done. And great are rejoicing through Jesus. Amen. Come on. Rare and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Because of Jesus, we have victory. Amen. Praise God. Oh, victory in Jesus, my Savior. Forever he sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory beneath the cleansing. I heard an old story. Old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Amen. Of my sins, and won the victory. Praise God. Oh, victory in Jesus, my Savior. Forever he sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me and all my love is due him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion he has built for me in glory. Amen. The streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing, and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Amen. Oh, victory in Jesus, my Savior. Forever he sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me, amen, beneath the cleansing flood. Today's prayer meeting, let's sing Don't Just Pray. Amen. I was discouraged when no answer came. See, I prayed for years and I still saw no change. I was ready to give up on my wish coming true. But when I prayed that last time, his power broke through. And prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer
as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray, just pray. Don't ever give up. Just pray. Second verse now. Oh, we have been given a means to the throne, to the one whose potential is yet to be known. There is no limit as to what God can do, so just keep on praying. He's listening to you, and prayer is just as big as God is, and prayer is just as strong as God is strong, and prayer can reach as far as God can reach. Never give up, just pray, just pray. Don't ever give up, just pray, just pray. Don't ever give up, just pray. Amen. Don't ever give up, just pray. Kung merong isang bagay na hindi dapat tayo tumigil at mapagod gawin, yan ang manalangin. At alam kong pagod na pagod kayo physically, but I pray that prayer will revive you. Amen? Okay, let's have the Bible reading tonight and opening prayer by Brother Conrad of HBBC Lawag City. Amen po, Pastor. Thank you po. Good evening po sa ating lahat. Good evening po, Pastor June, Pastor Pruby, at sa inyong lahat. Let's all open our Bible to the book of Psalms, Psalms 141, page 738 sa mga Bible natin, kakapsat. We'll be reading verses 1 to 5. Psalm 141, 1 to 5, page 738. Makipagbasa kay kanyak ti Ilocano, kakapsat. Verse 1, Apo, imawagak ka, darasem ka di ti umay kanyak, denggem ka di ti timek ko, no umawagak ka. Ti kararag ko agtarus ka di tasangwanam akas insensyo, kenti panangitang gayak kadagito imak kas daton ti mumalem. Mangikabir ka at iti agbantay o apo iti sangwanan tuing iwat ko, salwadam ti ruangan nagitibibig ko. Di ka iturong ti pusok iti uray anya nga dakes sa banag, nga mga agaramin dagiti na dangkes nga arami. Ket jak kuma makipangan kadagiti kang kaninda. Verse 5, tinalinteg kabilen nak kuma, isunto ti may sa apanagayat. Ket babalawen nak kuma, isunto ti nadaig alana, ket saan nga dunuren ti ulok. Tauray pa'y dagiti karkararag ko adanto kadagiti pakaditigraan da. Amen. Let's all pray. Our Father in heaven, Apo ng langitan manakabali namin, thank you for this time, Apo, nga makapag-gather kami manin to worship you in prayer. Please bless and guide and give our senior pastor divine utterance, power, and strength as he preach your word again. Ket ikan nakamit nga rod, Apo, ti napintas sa pinagpuspuso as we listen, Apo, the Lord God. Bendisyon ang pay ti SPN, ti testimony, ken amin nga pasit deto nga serbisyo mi ita nga rabi. Tulungam nagiti kakabsat nga adasaksakitin na tanga kanito, Apo. Sika nga ron met ti mang touch ti puso ken panunot dagiti kakabsat nga awan pay tata dito sanctuary sa Apo ta umay da nga makipagserbisyo kada kami, Apo, dear God, in person, Apo. Thank you for everything, Apo, and thank you for the power of prayer. Ket tinagan mo laing, Apo, ti may daydaya. All this we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Agtukaw tayo kakabsat. Mga laki ti partner yo. Ket alaan nyo ti prayer request. Sige, get the prayer request of your seatmate. Sige. Amen. Yan. Prayer request. And for a minute or two, pray for that request. You never know, God will answer that prayer. Come on, get the prayer request. Amen. Dakay ngagbubuyan ta Facebook. Text your prayer request on the comment section.
Maybe those who are watching on Facebook will also see your prayer requests and pray for those. Lagay nyo dyan sa comment, pray for Mike at kayo namang nanonood. Tumigil muna kayo kung may ginagawa kayo at ipanalangin nyo yung prayer request. Yan. Okay. Praise the Lord. Amen. Amen. Very good. Okay. So now let's proceed to all of the general prayer requests sent by our members from different sanctuaries. So I want you all to pay attention to all of the prayer requests and pray for them, okay? Huwag niyong kalilimutan yung ating setup. Partner to. Partner A will pray for this slide. Next slide will be partner B. Alternate, okay? Ready? All right. The AV will now go ahead and play those prayer requests. Go ahead.
Amen. Praise the Lord. Did you enjoy your prayer time? Amen? Amen. Tumakderti amin kabsat. Let's sing one song. God on the mountain. Amen? Praise God. God of the day is the God in the night. Ready now. First verse. All together. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. Amen. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. Chorus now. For the God on the mountain is still God in the valley. Amen. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Last verse. We talk of faith way up on the mountain, but talk comes easy when life's at its best. Now it's down in the valleys, there are trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. Chorus. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day. One more time. Still God in the Chorus night. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day. The God of the day is still God in the night. Thank you very much. You can now be seated. Okay? Ikararag tayo, di kita nag-forward nga ag full-time ministry it is Sunday. You got their names? Okay, kunin nyo nga yung mga names and put it on the screen mamaya. I would like for us to pray for their decision. One young people came to me, sabi niya, Pastor, dati burden ti pusok ng Bible College. And this guy will be graduating from grade 12. At ang plano niyang kunin ay civil engineering. So I told him, kung talagang ikaw ay tinawag ng Diyos, dapat kang sumunod sa Kanya. I know there are many challenges and struggles involved when you obey the calling of God, but it is worth to obey God. Pray for those who gave their life for the full-time ministry. Amen? Ako'y natutuwa. Meron tayong halos 10 na nag-forward nung linggo for full-time ministry. Ito yan? Okay. Praise the Lord. At secondly, ipanalangin po ninyo ang ating baptism ngayong linggo. Okay. Finalo up namin kagabi si Jane at saka si Irene. Tumayo nga kayo. Jane and Irene from Natba. Yan sila. Diyan si Irene. Ayun si Jane. Okay. I will be baptizing them this coming Sunday. At kagabi, finalo up ko si Tito Robert, one of our new believers in Sarat. Siya po ay 27 years as executive secretary sa isang company sa Saudi Arabia.
At Sunday, he will also follow God in water baptism. Okay? 3 na. At baka kung may mga candidates pa kayo, sabihin nyo lang, sino sa inyo ang may finalo up pa ng baptism? Tita Mel, sino? Renzo. From Pipias, 4 na. Sino pa? Tita Beng. Sister Gemma. Yung pinsan ko. Distant cousin. Sister Gemma. 5 na. Okay, praise the Lord. Who else? Ayan, meron ba dyan sa Lawag? Other churches natin? Do we have candidates for baptism? Wala? Okay, so we have 5. Vintar, meron tayong isa. Sino? Damay sangag baptize. Okay, very good. So we have 6 candidates for baptism this coming Sunday. Ipanalangin niyo po na hindi sila magkakasakit at hindi sila tatama rin. Amen. But they will come. And, ipaduyak-yak da, iti inaramid ni Apo Jesus para kada tayo. That He died, He was buried, and He rose again to give us salvation and eternal life. Amen? What a blessing. Okay? Now, thirdly, huwag niyong kalilimutan yung ating men's meeting ngayong Friday. Our venue is Pasukin Sanctuary. Okay? 6:30. Magsisimula tayo ng eksakto 6:30 sa Biyernes ng gabi. Mula age 15 hanggang 45. Married or not married, you are all invited to come. Yung mga 46, wag na muna kayong pumunta. 15 to 45 muna ito. Okay? May kanya-kanyang bracket kasi yan, ha? Iba yung bracket ng mga matatanda. Iba yung bracket ng mga mas bata. Yung mga mas bata, ang ating ipe-fellowship o makakasama sa fellowship ngayong Biyernes. Amen? Oo. So, noawang pagluganan nyo, alagat initiative yun niya. Makisarita kay kadikita dalugan na Bimo Brad. Makilugan ak tumambasit king ka. Yeah? Okay? 15 to 45 years old, this coming Friday night, meron tayong 4 na magbibigay ng message. 4 will give preaching on Friday night. Amen? Okay, so kumusta kayo lahat dyan sa Lawag Sanctuary? Good evening, kada kay amin kakausat Talawag. Praise the Lord. Kaway-kaway kayo dyan. Amen. Next, kumusta naman kayo dyan sa Pasukin Sanctuary? Good evening. Yung Lawag, walang Lawag? Wala sila? Walang video? Tell them to open the video. Sabihin nyo, buksan ang video sa Lawag. Okay? Karwan Outreach, good evening. Kumusta kayo kakabsat? Dita Karwan. Praise God. Amen. Adamo lang young people, uno puro adults. Sino young people dita? Ay, yung mga young people. Ayan. Okay, very good, very good. Okay? Batak Paway Outreach, Main Sanctuary. Wow, praise God at the Jenny Tito Jerry and family. Amen, amen. Okay, Dingras Outreach. Dingras, good evening. Very good. Okay, we'll see you tomorrow night. Okay? Mag-invite kayo ng mga kaibigan nyo bukas ng gabi, yung ating fellowship dyan sa Dingras. Claveria, Cagayan. Claveria. Amen. Meron tayong mga guest sa Claveria, Cagayan. Good evening sa inyo dyan. I think that's Brother June. Magandang gabi. Naisarong kay Claveria, Brad. Kumusta kayo? And Lasam, Cagayan, Lasam. Yun ang ating outreach sa Lasam, Cagayan. Amen. Okay. Apari, Cagayan, Apari. Kumusta kayo dito, Apari? Amen.
Australia. Good evening, Australia. Wonderful. Amen, amen. Okay. Oo. Kani Jayan Da Michael, good evening. Tapos, Canada, good evening. Amen, Canada. Yan, Sister Risa. Singapore, Sister Raquel. Singapore. Brother Bunny. Nalawag pela di Singapore, oh. Pambira. Nalawag pelang. Okay. Sister Bernadette and Vanna, good evening. Good afternoon pela di Singapore. Nalawag pelang. Okay. Korea, Brother Cyrus. Amen. Kumusta ta opisinam, Cyrus? Ha? Amen. Ayos dito opisina ni Cyrus. Pumudaw ka, Cyrus, ha? Mayat pa itipangan mo. Pambira. Para kang nanonood ng sine, ha? Pambira ka. Okay. Sister Louie, good evening. Meron tayong mga kapatid na may sakit at nasa Zoom sila ngayon. I think we have several folks like Lista family, Joanne, Ichiro, and family. Ayan, yung lista. Ma'am Simon, good evening. In Lawag City, joining them. We have Nicole. Si Nicole ba yan? Nicole? Okay. Good evening. Sino pa? Sister Hazel. Hazel. Yan, si Hazel pala yun. Okay. Good evening. Wala si Angelo? Angelo. Di pwedeng wala yan si Angelo. Saka si Ma'am Marites. Amen. Katuwa. Amen. Okay. At lahat sa inyo dyan sa Facebook, magandang gabi sa inyong lahat. We are so glad that you join us tonight. Welcome to the prayer meeting of the Hosanna Bible Baptist Church. Amen. Kung may mga prayer request kayo, ilagay nyo lang dyan sa comment section. At kayong mga iba dyan sa Facebook, panoorin nyo yan, ha? Okay? At ipag-pray nyo yung mga prayer request sa comment section. Alright? Let's all stand and sing. Beloved, let us love one another as we go around and shake hands one with another. Ready? Sing. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God. And knoweth God, he that loveth not, Knoweth not God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. Everybody go around, ready? Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love. Beloved, let us one more time. one another. Amen. One more time. Beloved, Let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love, beloved. Let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Andyan ang Lawag. Oh, Lawag Sanctuary. Good evening, Lawag. Okay. Buti pa kayo dyan. Aircon kayo dyan. Amen. Praise the Lord. Welcome sa lahat ng ating mga guests at visiting Christians from other churches. Thank you for joining us tonight. Welcome to the Hosanna Bible Baptist Church. Amen? Okay, let us be seated.
makapakinig po tayo ng isang testimony to be shared to us by Tatay Alex Malasig of HBBC Pasukin. Tatay Alex. Ah, naimbag nga Rabi o Pastor John, Pastor Proby, ken kada kayo amin kakabsat. Umunati amin nagyaman nagtiapo, tainik kanak iti pribilehiyo nga makapagtakder dito iken may share ko ti testimony. Nga no kasano nga iti apo ket binalbaliwan na ti biag ko. Siya ni Brother Alexander Malasig, kabsatyo, hinawat ko ni Apo Jesus, akas manubot ken mangisalakan ko, iti June 2004 kakabsat. Babaen ken Pastor Bartolome. Di balay idi kakabsat, ta-time ket imay isuna nag-Bible study kakabsat. Tapos, inawis na kami ten nga ag-attend ditoy Baptist Church kakabsat. Kakabsat, haan nga kastoy pelang idi tibiyag ko. Tadati ket adda bisyok, nalaing nakmet nga aginom, ken nagsigarilyo kakabsat. Ket kurang pay ti dua nga bote nga arak, nga inumek idi kakabsat. Ti agpaiso po pastor ken kakabsat, ket juray pay ag-aten kam ditoy church idin, jak pelang na ikat, nga sigod ti aginom, ken nagsigarilyo kakabsat. Ngay madda, di jay preaching nga in preach ni Pastor Proby nga kunana iti Biblia, ijay Matthew 13 verse 4 aging gana ijay 9 kakabsat, may panggap iti agmulmula. Ket ijay nga bukal kakabsat ada nagtubo iti igiti dalan nga tinuktok iti tumatayab. Uray pay apo kakabsat diyan nagtubo iti rabaw iti bato nga sang kabasit lang iti dagana. Kit iti timpang kaya gen iti init, alisto nga nalaylay. Kita damot nagtubo, iti kasisiitan. Ngem, iti dimakilan di iti sisiit, linipes na deja nga bukel kakabsat. Adamit nagtubo, iti nadameg nga daga, si dijay nagbunga iti sangagasot, kinupatapulo. Ket ti permi nga naka tamaa kakabsat iti verse 9 nga kunana ti adda tilapayag na apang pagdengeg ket dumngeg kuma ket natamaan nak nga permi kakabsat ta naikunek jay iprepreach met lang ni pastor nga kuna yan ti Bible iti 1 Corinthians 6:19 that is your body is the temple of the Holy Spirit. Dijay ko nga naamires nga idi inawat ko ni Apo Jesus kakabsat ket na iyanak nakmet nga nabalbaliwanen ket ti Holy Spirit at datoy biag kon nga agnanaed kakabsat ket babaen ti tulong ken parabor ti Apo dijay ko nga naikat nga talagan ti aginom ken nagsigarilyo kakabsat ti Apo. Ket didi ko nga nasursuro no kasano ti agkararag kakabsat. Ket nariknak no kasano nga suoten ti Apo ti pamatik. No awanan kami mapanak agutang kaday di Tata Mariano Mansano nga kabsat tayo ti pamati nga amak ti kasar kakabsat. Ket ti kunak kenkuana no ka kumusta tata kunak met kakabsat. Anak kaditi kagaram barok no kunana ay ketinyak mo't baybayagenen kakabsat. Ibagakon nga pabuludan nakmantay, mutak mantay bagasyo tata, kunak kentay kwartayo, kunak payin nakakabsat ta, uray no mabayin jay riknak, kakabsat nga mamok nga awan, magunggunati bain-bain. Magmagnanak nga mangsurkat ti kataltalunan, tadayo jay balayda kakabsat. Tawan pa'y ti mabalin nga pagluganan, iti tadayo jay balayda.
Adda na utang mo, dar ko ano kani bakit ko kakabsat. Ket adda ko nakimutak pa iti kwarta. Baunin nak nukan nga mapanggumatang di sardinas, mapamiten mga lati bulong ti marunggay kakabsat. Ket iso day nukan ti sidaon mi. Ket no madanon ti aldaw ti Domingo, sapay dagiti anak mi nga riingen, mapandamet agdigos nukuan, ton makasukat da kakabsat. Adamet nukwatay mang sundo kadakwadan, ket kasta nga kasta ti nasursurodan, nagbalin nga ti nasursurodan kakabsat, ket ti anak min kakabsat, ket mapan balay, eskwela ken church, balay, eskwela ken church. Sudatan kakabsat iti kang runaan nga aramidin dan tayo, inyak kamin palpalubusan ida, nga mapan makiayam kadigiti karkaruba mi kakabsat. Kahit pagyamanak unay ti kinaimbag ti Apo kakabsat. Tauray babasit pay dagiti anak mi, ket natulong da. Amo da mapan aglako kadagiti bungbunga dagiti nating mi kakabsat. Kang runaan dagiti talo nga babae, ket no umay agbisida ta Pastor Ber, damagen na dagitay ubing tatay nanay kunana nukwa kakabsat. Ket ayan dagiti ubing kunana nuka kakabsat. Ket napanda naglako ti nateng pastor kunakmet, ket makaisem kakabsat. No ide tigem ko baso nga pangtagay, babaen ti parabor ti Apo kakabsat, itanket Biblia. Ide tinakaipit to'y ramay ko ti imak ket sigarilyo, itanket maysa akon nga agibunbunong ti gospel tracts. No ide ket kayak dumayo para iti panaginom lang iti arak kakabsat, itan ket inak dumay dayon tapno mapan ag discipleship ken agbisita kadagiti kakabsat tay ti Apo. Ket agyamanak met Pastor Probe iti ministry nga naitalek kanyak ta babaen iti parabor ti Apo, may sanak nga asher ditoy church, ken naikanak pay iti gundaway nga makapag-disciple ken agbisita tas makapag Bible study kakabsat. Ket ditoy kumet nga nakita ken narik natin nakaadado nga trabaho para iti Apo nga pakailawaan iti ministry kakabsat. Iso nga no baonen nak ni Pastor Ber, uray kumano nabannog ken ado pelang ti ubraek jay talon kakabsat, ket mapan ko ubraenen nga umuna tay jay pangibabaunan na kanyak kakabsat, ket amok nga trabaho para iti Apo. Ket isupay nga panunuten na iso nga ubraek met nukuan kakabsat. Kadigitay young people nga napigpigsa ngem kada kami nga awan pa iti responsibilidad ken pamilya na kakabsat. Di kay kumaagsadsadot nga tumulong iti ministry, taado ti mabalin nga maubra, no ipaaramat tay lang ti biag tayo para iti Apo. Agyamanak Pastor John, Pastor Probe, Pastor Ber, ken Pastor Dennis, iti panangisukoyo iti biagyo para iti ministry po. To God be the glory. Thank you, Pastor and kakabsat. God bless. Thank you, Tata Alex. Stay where you are, Tata. Di ta kailang tagkararag tayo. Tumakdali amin, kakabsat. Were you blessed? Grabe ang kapangyarihan ng Panginoon. Transformed life. Everybody say the word transformed life. Talaga. Only Jesus can change your life. At pag ikaw ay binago ng Panginoon, it's always for the good. Praise God. Let's pray, Heavenly Father. Agyaman kami, Apo Diyos, iti testimony nga impaduyakyak ni Tatay Alex, iti parabor mo nga nangisalakan ken kuanan, ken nang balbaliw iti biag na, Apo. Detoy ket saan nga magatan ken
maikumpara ti anyaman nga pirak ken nain materyalan nga banag iti rabaw iti dagan. Kadagyaman kami, Apo Dios, tati parabor mo binalbaliwan na isuna ket ita, may sa isuna kadagiti naanep, ken supportive nga men, iti church ijay pasukin, Apo. Kat sapay kumata sa nagbalbaliw, protektaram ken preserbam isuna, ken ti sibubukel nga pamilya na, Apo Dios. Sapay ta agtultuloy nga amin nga anak na, uray dagiti adayo, adati balasiw taaw, ken adayo nga lugar, numan pa'y adayuda, sanda ko mga maiwawa, Apo. Itultuloy mo, nga pagmaymaysan, idati pa nagserbigan ka. Thank you, Lord, we are blessed, kada iti, Apo, nga testimony ti parabor mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Okay, tukaw tayo amin kakabsat. Dumngag tayo ti special number from HBBC Hawaii.
Amen. Praise the Lord, Kabsat. Tumakder tayo amin, Kabsat. Let's sing one song. He will carry you. Amen. Ready now. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm so dark, God cannot calm it. There is no sorrow so deep, He cannot soothe it. Chorus. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, "Come unto me." He said, "Come unto me, all who are weary, And I will give you rest. sing one more time. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. Amen. There is no storm so dark, God cannot calm it. There is no sorrow so deep, He cannot soothe it. Chorus now. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. I know, my brethren. I know, my brethren, that He will carry you. Amen. Remain standing, please, as we welcome our beloved senior pastor, Pastor Provi Cadelinia, to share to us the Word of God. Okay. Alam tayo, digiti Bibles tayo. 1 Peter chapter 5. A very wonderful verse in the Bible. Every Christian should learn this verse. Every church must learn this verse. 1 Peter 5:8. Okay? It's in page 1369 sa inyong mga Pi Bibles. Pi Bible is the official Bible of the HBBC. 1369, verse number 8 and 9. Basahan tayo iti Ilocano. Ready? Sabay-sabay tayo. Begin. Agparbeng kayo, agsalukag kayo, gapu tati kabusoryo at jablo, kas leon nga ngumer-nger-nger, magmagna iti sibayo, kedagsapsapol ti alun unen na. Isu sarang tenyong arod, babaen iti nabileg apamati, iyan tangay amuyo, adagiti kastoy, asagsagabaen, ket madamada ang mapaspasamak, kadagiti kakabsatyo nga adda dito'y lubong. Maragsakan na umat-ado deto'y bilang tayo ti prayer meeting. Oh, di ba? Dangata sa nga gasot nga nasurok deto yan. Ha? Praise God. Oh.
So nga da kayo nga adata Facebook, no da kayo kadagiti sanctuaries, kabsat nga asidig kayo, ing kayo kadagiti sanctuary tayo. Tinagdumaan, ti umay yan ti kapilya, kandiag buybuya di Facebook, kakabsat, kat kastoy. Di jag buybuya di Facebook, buybuyaan na di apoy, ngamahan na mapabara isuna. Di di adad di kapilya, adad di mismo nga ayan, di abay di apoy, mapabara. When, sa balilaing kakabsat, no adda kayo, ijay uneg ti kapilya. Nga kakadwayo, dagiti kakabsat ti apo. Amen. Mapabara kayo. Kaysa di buybuya ka lang di Facebook, buybuya di apoy, ngam di kamot mapabara. Di ba? Amen? Okay, agkararag tayo. Lord, thank you for this message we are about to learn. Bless your servant, empower me. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. How to avoid the devil's traps. How to avoid the devil's traps. Deta ti title ti message tayo. Kat last Wednesday night, naadal tayo ti umuna. Amoy umatlat kahit nang asawon ti avoid. Every Christian must avoid liklikan. Trap. Ano ti trap ti Ilocano? Palabog. Patibong. Kayat yo ti matnag ti palabog ni Satanas. Kayat yohan, hanti kayat timatnag ti palabog ni Satanas. Isu nga dapat liklikan tayo, digiti nga palabog. Kat isurok kada kayo, no kasano nga maliklikan tayo, digiti nga palabog. Tapnon ti kasta, agtultuloy tayo, itinarigta nga panagserbi tayo ti Apo. Amen? Number 1, don't go astray. Makita tayo di Psalms 119:67, nga kuna ni Salmista David, at da kanito ti biyag na, nga isuna kat imadayo. He went astray. Astray kuna man? Ano ti astray? Umadayo. Hangka nga umad adayo. Kung ano kaninanang mo, noing kayo kadagiti adu tattao, anak ko na naging ka, diti kalata, hangka, umadayo. Nahaan ko na napay, igamam ti imak. Okay? No kunakas pagarigan ko nam nanang, inakman gumatang dita, hangka mapan ijay adayo. Ay, adu ag kidnap. Adu iti agtakaw. Adu iti manglimlimo. Are you with me? So tapnon ti kasta, han nakamagundawayan ni Satanas, hangka umad adayo. Psalms 119:67, kunana, Psalms 119:67, before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. So, idi madayo isuna, anay narami ti Apo. Binao na. Tapnon ti kasta, haanton nga umat adayo. Apay nga tangahan na kaya ti Apo nga umadayo tayo. Wen tagundawayan na tayo ti kabusor. Taanat aramidan tayo, tapno saan tayo, nga umat adayo. Letter A, don't neglect your prayer life and Bible reading. Tati panagbasa ti Biblia ken panagkararag, pasit gen na kati Apo. Di ba? Anat mapasama ken ka, no ang kagbasbasa ti Biblia, ang kagkarkararag, ket Facebook nga kang kanayon, umadayo ka iti Apo. So taptuhan ka umadayo ti Apo, anarmidam, agkararag ka, agbasa ka kanayon ti Biblia. Sino kada kay ti kanayon, ngagdev devotion, agbasbasa, agkarkararag?
Amen. Datayo nga naganak, ikarkararag tayo digit anak tayo, taptuhan daw madayo ti Apo. Sakbay nga maturog, umayno ka digiti anak me. Dad, let's pray. So, dapay mangibagan. Kat maragsakan nak, tayo sudat umayno kwan. No kunami kadakwada, maturog kayo. Umaydan, Dad, let's pray. Tanuhan tayo, nga ikarkararag kan, kadwa digiti anak, ting agkarkararag, umadayo da iti Apo. Don't neglect your prayer life. Amen. Okay. Letter B. Anapay di aramitin tayo tatuhan tayo madayo. Letter B. Have courage to say no to non-Christian friends. No daduma, halangan no daduma, kaaduan na kakabsat, dagiti haan pay nga naisalakan, nga gagayem, kat isuda, iti mangyadayo kada tayo ti Apo. Isungahaan ka dapat, nga basta-basta agwen, kadagiti amin nga awis. Ore kada kay nga estudyante, hangkay nga basta-basta agwen, kadagiti ibagbaga, dagiti mimistro, kan mimistrayo. O, kunadagan ka, extracurricular activity, nayunak to ta grade mo. Eket, pati prayer meeting ang awangkan. Pati di pa nagbisitam, awanan. Abus mampay, ta, marigrigatan ka, iti pa nagserbim ti Apo, kisayampay. So nga natay nga naganak, kitaan nyo no anya iti dapat nga faktor nga i-consider yo. Ti panang palubos yo, kadagiti anak yo. Kadagiti mga awis kadakwada. Don't just trust your children with the unbelievers. Agasam, anyan nga talik-tariknam, nga ti kakadwa na unbeliever, alakat, one dakas na, no, dete project siguro, pero dapat, you have to know. Naawatan nyo kausat? Oh, letter C, stay away from temptation. Amom ti sulisog, iyadayo na kati Apo. Iso nga da kayo nga dati, nga gininom, hanggang nga may lumablabas ka, dagi di barkada yu ti rabiin. Amen. Stay away from temptation. Letter D. Stay close to the church. Oh. Hanyo yad adayo, tibiyag yu ti church, sung amuyo, kung kunami ide, aglalo no awampay iti live stream, iti awampay live stream, kunami, hangkang agpatpatakder ti balay mo, di adayo ti church. Wano di awan kapilya. Kasi kasano ka nga pamilya, nga mayadayo iti church. Iso nga da kayo nga day ti balasiw iti taaw. Don't let down your guard. Masapol nga amin nagimong. Hanyo ipalupos nga masulisog kayo nga agabsent. Oh, kada kayo mo't nga nabayagan na Kristiyano. Hanyo ipalupos nga kabsat nga masursuruyo ti agrason. Idi, uray ana nga sakit, makaumay kat kapilya. Itata, basit lang nga sakit. Pastor, sorry, jak makaumay. Idi, uray agbagbagyo. Nga amin na malabsam, agungap-ungap, itilabignan kakabsat. Umay kalatat kapilya. Itata, agarbislat basit. Sorry, Pastor, jak makaumay, nagtudo. Pasadutan na ka ni Satanas. Hantay ko mamasadot nga umay makigimong. Once nga imayan imapay ni sadot kan sulit ti umay mo pa nakigimong. Umad-adayo ka matan iti church. Kat no umad-adayo ka iti church, iti Apo kakasat.
gundawayan na kan ni Satanas. Hello? Amen? Oh, aging gana nga aglalalo ko nam tong kastan. Jak kayat ti mapan ije kapilyan adayo unay dito yak lata kapilyan to yan. Hello. Oh, aglalo no karubam ta kapilyagtan nga sabali ka kabsat. Anong tukko namon? Nagadayo je kapilyami. Dito yak latan. Kala di kita kabulalaan. Masulitan. Tuyak lata yung sisiping ko na mapalata jen ta kapilyada jayan. Ay, kakabsat, kasano pa ng rugina? Samantalang hindi convicted ka, uray adayo inak kapilya. Pataylat mamagsina kanya kanje kapilya, kung kunam. Tatta kakabsat, nagsadot kamutan. Agmamayukan, agsusulit, maguyuguyod kan. Anong napasama kan kakabsat? Hamo na bantayan, dayjay, regtam nga mapan magigimong. Hamo po kawon deta kakasat. No mapukpukaw mo ti regtam nga magigimong, agkararag ako ng apo, pasubliam ti regtat nga mapan makigimong. Oh, praise God, adani ang jibik kan pamilyanan. Oh, tuloy-tuloy kayo every prayer meeting na. Oh, di talawag, sino ti anong umay makipi-prayer meeting ng adaytan? Praise God, tom umay kan kapsat. Oh, dakay dita karuan, karu, bayo lang arudan, di kayo pala mapandita, kapilya. Dakay dita karu, umay kayo. Amen. Oh, hanga, mangmangan ka sa anak dingdinggan, umay kan tumakigimong tumaminsan, dakay takaruan. Kapanan, di kita tagakarwanan. Alay, ipakita mo ito na gayang. In-shout out ko lang arot isudan. Amen. Kita nyo na eh. Oh, praise God. Hamo pukawan ko na apo. Mapukaw kon iti amin wag la regtak nga mapan makigimong. Kuna ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Anyaman dagiti makaigapo, kan makairason, nga masadsadot kan masulsulit ka, amin dagita sang nga naimbag nga rason. Stay close to the church. Tung Biyernes, awang masadsadot nga umay ngamen. Pastor, kasano nga rudkat maladawak mo ti trabaho, kumamakam ka. Numabalin nga agpakada ka nga nasapak ni boss mo, ibagam. Pagbisyan ni Satanas, nagiti schedule tayo, tapno awan tiyempute nga umay kapilya. Amen. Oh, na-revive mo't lahat espiritu yung umay makigimongan kakabsat. Ibagam man kadeta kaabay mo hangkag susulit ko may makigimong ha. Hangkag sadsadot ko may makigimong ha. Dahil ngayang people, nanggagyutay testimonyo, kapigpig sa kayo umay kay makigimong. Dakay nga adults, awan nagsadsadults. Adult, agbaling nga sa adult. Amen. Stay close to the church. Oh, tatangarabi dahil titinayon ko kakabsat. Tapnuhan tayo nga maiwawakan mayadayo kakabsat. Letter E, stay under your God-given authority. Paiturayan ka ngamin. Paiturayan ka. Relationship nga inted ti Diyos nga hantay dapat nga baybayan, wunuhan tayo nga dapat nga salungasingan. Do not violate these relationships. Because inted ti Apo di gitoy, taisot mang salaknib, iti biyag tayo, kanda giti pamati tayo. Umuna ang antay dapat nga salungasingan. Number 1, the sheep and the shepherd relationship. Tilangan-langan, ti karnero, kan ti mangi pastor, ken kuana. Damagag man kada kayo amin nakakapsat, kan membro ti HPBC, anak kayo, pastor wano karnero. Oh, sino kadak ditoy? Tihang nga karnero. Ha? Kita man takaabay mo damagam, karnero ka wano baboy?
Karnero ka, wano kalding. Detipay. Karnero ka, wano uleg. Nakabutbutin ka mamat, no uleg ka. Anat Ilocano na, dedekwan, karasaang. Amoy karasaang. Biklat. Oh. Sapi ko maawatan nyo, nga amin nga miyembro, arig na karnero. Kat no karnero ka, dakkel nga blessing, no adamangi pastor keng ka. Ti pastor, kat saan nga problema ti biyag mo, iso na kat blessing iti biyag mo. Kuna na ti Hebrews 13:17, basahan tayo, go. Obey them and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Kitain nyo kakabsat, ti blessing, ti adda pastor na, adda mang banbantay kenkwana. Oh. Ti kayat nga sawon, de ti mang bantay kakabsat, kat iliklik na ka kadagiti mga lilaw iti pamatim. Iliklik na ka kadagiti mga yadayukan ka iti apo. Tulungan na ka nga grow kadagiti adal iti Biblia. Tapnon madalusan tabiyag mo. Tapno agbaling ka nga stable a Kristiyano. Kat saan ka nalaka nga maupay iti problema. Hang ka nalaka nga worry. Hang ka nalaka nga managdandanag, kat agbaling ka nga napigsa iti pamati. Yadan naking kati sa uti apo, tapno masursurom, tinasayaat nga estilo, ti panagserbi iti apo. What a blessing to have a pastor. Naragsak kay matlaang nga da pastoryo ti HBBC kakabsat. Ti number 1 nga duty mi nga pastor, mangpakan kada kayo. Iso nga amin kay nga miyembro, no umay ti panagpakan, adda kayo amin nga mangan. Ti miyembro nga namang mangan, iti bakpakan, iti pastor, agkapsot. Oh, hello? Kunana, obey them. So anarami them. Tapnon ti kastahan ka umadal ti apo. Agtulnog ka kadayjay insa at ti apo nga mangidaulo ken ka. So hammo nga sa lungasingan, day ti relasyon ti karnero, iti dayjay pastor. No miyembro ka, sursurwem ti dumngeg iti pastor. Oh, amuyohan kailang agdingeg no agpritsat. Pati announcement, dingen nyo. I praise God, idi imbagak, idi Wednesday. Da kayo nga miyembro, ag-update kayo, kadakam nga pastor ko na. Praise God. Kabigatan na, adan sa 5, nga nag-message kanyak, ti telenovela. Ape nga telenovela, nagatidog nga surat. Pastor, dispensarem, tadyak agap-update kun ka, kat itaak lang nga ag-update. I praise God. Ta na-realize na Jacob Sat, nga masap na nga i-update, iti biyag na kanyak nga pastor, tapno amok ti ikarkararag ko kenkwana, kat amok mat iti advice ko kenkwana. Nga mahalaan nga siyak ti dapat nga makangeg ti kasasaadyo. Tapno hangkay maiwawa, dumngeg kay kadagiti announcement. Adot miyembro, nga agpaiso nga manakigimong, ngam awan rik na nakakapsat. Mako na lang imay nakigimong. At awang mat puso na, nga makiparte, kadagijay leadership ti pastor. Kung ti pastor, dito'y tayo. At dagpaiso di kapilya, ngam di na dingdinggan di gijay ibagbaga ti pastor. Kakapsat, ag-commitment tayo para ti electric kan, pa-aircon di main sanctuary. At dagpaiso di kapilya,
dimet ag commitment. Uray adda pastor mo, di mo sumursurot. Di ka danat mapasamak, kanayon nga kasta, mairwam ka, iso nga to nagtakder ti pastor, kaslaawan lang. At di ka mat, inruwam ti sarilim, nga no nagtakder ti pastor, dinggag ti instruction, isurat ko ti ibagana. Oh. Ano gusto di bagbagak? Di ba no dadumagat? Ni pastor. Oh, di kiti dadumagat. Ang pinakakita kang pastor. At ang pastor, di sango na. Amom no apay, nairuwam ka ti estilo, nga nagsasao ta pastor, di ka inindihan. Dumngag ka nga mina. Halang nga siyak dapat kasasaad mo. Dapat pati sika ma-update iti ilunglungalong ni pastor. Agyaman nagta idigalman. Kunak, in-announce ko di Sunday, kunak, kakabsat. At danto Bible study tayo jay sarat, tono Martes, dakay nga adults, nga awan o brana, umay kayo. Oh, agtawag ni Tito Adrianan, ni Tito Adrian. Madama pela nga agrek-recover kakabsat, na-attack isuna. Kat madamang agpapapigsa, tumawag, pastor ko na nadirabiin. Ana oras tet Bible study tay ijay sarat ko na nagat. Kat dito adakam dito yung saratan ko na. Ay kasta aya pastor. Adakam kang brother Jerry, umay kam dumanon. Anat naglugaran nyo dito? Nag-tricycle? Oh, nag-tricycle da nga imay sarat. Ay praise God. Kung si papanunot de gitoy nga miyembro iti ubraan ni pastor. Sino ka dakiti nang ikararag kakabsat di rabi iti Bible study sarat? Ay apo, di kay lang arud imay, hindi kay pela inkararag, mangipakita nga di kay pampanunutan dagiti activity ti pastor. Pastor di jayo, karnero ka dapat sursurutem Dapat ko nam dirabi Lord. Bible study ni pastor ita, jak makapan, ngam ikararag ko nga pagbalig yung apo. O, subli tayo, obey them that have the rule over you. Hanga si kang miyembrot, mangituray kanya ka pastor. Hanga sikat mangisuro. No sikat mangisuro, pumanaw kan, tagpastor kan. Dapat sika, paiturayan ka. Oh, detat may isang pangidaydayawak ti apo, gaputi pa nang isuro ni Pastor John, ti HBBC, iti pastoral authority. Nakalawlawag ko na da, awan authority pastor, sinag ko na awan. Nakalawlawag, anak kat nga sa deta, obey them that have the rule over you. Is that not authority? That's not authoritarianism. That is leadership. Kat kunana, submit yourselves, agpasakop ka. Oh, amen. Da kayong agkasar, nga siyak timang kasar, agpasakop kayo. Amuyo ka di nga innem ti kasarek, aging ganat July. Innem. Kat amin dagita innem nga kasarek kakabsat. Dua J. Claveria, damay sa J. Claveria, may sa J. Sanchez. Oh, dito dagkasar dito Oh, may santupay itong December. Sige, nayunan nyo pa'y kakabsat. Sinot mayat ngagkasaran. Ibagam ka niya kung pastor, makasasawa ka talagang ko namin. May mo ibagahan. Kaysa mat nagkatibasol. Oh, kunat, da kayong agkasar, no siyak mang kasar, deto iti guideline. Kunat, kayat kung ibaga kakabsat, hanyo pagbalbalin ni pastor nga kala accessory ka dagita event yo. Nakasasid kaking kuano do adakayat mo. Oh. Kasla kumati agkasar biglang umay makigimong. Ala, hangko ibaga deti kakabsat nga ti dapat patamaagang ti kayat nga asawan. Ibagak met ti posisyon mi nga pastor, hanyo nga pagbalbalinan nga accessory pastor. No umadanita kasaran kat, umay makikimungan. Tunukan, pastor, ada plano may agkasar. Oh. Tunukan kakabsat, nalpasan ti kasar.
Inot, di mo ito may makikimungan. Naala na ti kayat nagang paturan. Kasta nga rod ti karnero. No kasta ka karnero, mailaw ang tabiyag mo, mayaw awan ta pamilyam, gundawayan kay ni Satanas, agbalinto nga rukib ni Satanas tabiyag mo. Hello, kakabsat? Masapol. Nga pa iturayan tayo kadagiti adipan iti apo. Sheep and shepherd, may kadwa. Amen. May kadwa nga authority nga dapat nga paiturayan tayo. Wife and husband authority. Wives, amen. Api mo, daddy, amen yung nga wives. Da kayo nga wives, amen. Kunana di 1 Corinthians 11:3. But I would have you know, kunana kayat ko nga maamuan nyo, that the head of every man is Christ. Sino ti ulo, ti lalaki? Ni Kristo. And the head of the woman is ti kayat na nga sa wundeta kakabsat authority. Datayo nga men ni Apo Jesus ti authority ti biyag tayo. Isuna iti mangidalan kan mangidaulo. Babaan kadigiti pastor nga insaad na. Nga mangiwanwan dagiti sasauna iti biyag tayo. So tapnon si ka nga asawa nga babae, kat saan ka nga agkamali, kan mayaw-awan, takuna na ti Biblia, the wife is a weaker vessel. Kuna na jay Timothy, saan nga jay lalaki tinasulisog no diket jay babae. Iso nga da kayo nga asawa nga babae, da kayo ti mas vulnerable nga sit-asit gan ni Satanas. So nga amin nga desisyon nyo, paaprobaran nyo kan la kayo. Amen. No adda digitay kayat yo, ibagayo kan kayo. No adda digitay tarigagayo, iparipirip yo kan la kayo. No adda digitay plano yo, ibagayo kan la kayo. Tanusiksik alaeng kathamo yung uman kan la kayo mo, baka isot pa kadadailan ti relasyon yung agasawa. Daytan ti rugi ni Satanas nga mangimulat hana na imbag ti relasyon yung agasawa. Nakalawlawag ta ko na ta Biblia, stay under your God-given authority. Amen. Bumas-basiti agim amen nga babae. Amen, amen. Amen, amen kay ngamen. Backslider kamot ngamen, kapsat. Ag-faithful ka ngamin brother. Baga man takaabay mo, agtaktak ng ka ngamin, brother. Tap nun di kastagat adamat ganas, di bagat mong ag-submitting ka kunam. Amen. Baga man takaabay mo nga husband, be amen, brother. Hello. Amom, nakaragragsak ti bagat mo, nung makita na nga si kangamen, supportive ka ti pastor. No spiritual kay nga babae, di ba, nung makita yung nila kayo, supportive kan pastor, all out Kitam ni May, all out ti support na kan Rexy. O tawagan ko na, Rexy, talugan mo, usarin nga Mapan Sanchez. Kati may daamin simburot, kakabsat, napangkam amin Sanchez di Domingo. Ang amno ko na ni Rexy, bakit? Kaya nagmantikatan ko sa karilyaw. Ay, po. Impyerno abiyag. Bakit? Siya kay agpaalat pulutan, kadigiti ka kadwa kita. Awang kang gayam. Amen. Balance lang tayo. So anaramitin tayo? Wife, submit to your husband. Amen. Number 3, kakausad. Mayat di Jayan? Wives, okay di Jayan? Naawatan nyo di Jayan, wives? May katlo. Stay under your God-given authority. May katlo nga authority,
nga dapat kakabsat, paiturayan ka, do not violate this. Hamo sa lungasingan, iti children, parents, relationship. Children to parents, relationship. Oh, protection tayo deta kakabsat. Amen. Oh, da kayong anak itayag yung manti imayo. Itayag yo. Nagadugayam ti anak didi kapilya. Dita klaberi adot anak dita. Anak nga nasukir, wano anak nga nasingpet. Itayag nat ima na di kita anak dita, itayag yo. Oh, di pasukin, di kita anak, tayag yo ima yo. Okay, di talawag, tayag na ima na. Karwan, di kita anak dita. Okay, dingras, daking anak, itayag yo ima yo. Children-parent relationship. Deta tapnuhang kamayad adayo kakabsat. Masapol nga si ka nga anak, kaslamat latin explicar ko itay. Ti membership-shepherd relationship. Si ka nga miyembro, ag-update ka kan pastor. Kat si ka mo ta miyembro, dinggam dagiti iyak-update ni pastor. Kastamat ti unag ti pagtaengan. Si ka nga anak, ag-update ka mo't kininanang kantatang mo. Nang runa da kayo nga babalas sitting. Nga kumaringking. Sumarimpiting. Ira. Kaya nga naganak, with this verse, kaya't kung nga ibaga kada kayo, at dakarbangan nyo, nga mangigay, kadagiti anak yo, kadagita social media post da. Tiltila adda nga ipopos, digiti anak. Tiltila adda nga ikabkabil yung nga status. Kapkabil yung status yo, nabannog akon. Nagloko kan. Nasaya at pengorod nga testimonyum nga Kristiyano deta. Di ka kumati ikabil mo nga verse, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Makisabsabay ka, kadagiti hanga na isalakan. Nakikisabay ka, ikabkabil mo nga status mo, ako'y pagod. Kailangan mong sabihin yung talaga? Di ko maninanang mo't pang ibagaam. Nanang nabannoga. Ay kastaan ako. Ay ka gumatang tis Klepex kan Royal. Di, totoo. Ibagak kada kayo. Hanyo kailangan nga ibagbaga amin ta Facebook ti bagyo. What's what you say? Aganad kayo ti bagbagayo ta Facebook kakabsat. Hamoy bagbaga nga uray di nakita ni pastor, kakabsat karakter mo deta. Namuna ta nalalaing dagiti daddo mga young people. Agi-post yan ta Facebook, tapos ikabil na jay, limitado ti makakita. Only, see only. I-exclude na ka pastor tapno jak makita. Amom, karakter mo deta. Katno kastat ar-aramidem, uray umay ka makikimgimong, at damapaspasamak ti biyag mo, nga mangyat adayukan ka iti apo. At sabali nga anomalya, at sabali nga influence kan ka. Awalat gundaway ko ngamin nga mang may sa ka, digito yung people lakitak, digita Facebook daga. Iso nga kayo nga naganak, responsibilidad yo, nga mang-check ti ipopost, digita anak tayo. Ag family devotion kayong tuman, kat mangi-provide kayo iti guideline, nga pa nag-post data social, because listen to me, you must be held responsible for what you say. Do not utter words irresponsibly. You must be accountable for every word that you say. Children-parent relationship. Data kakabsat ti protection tapno hanga mayadayo. Oh, ano pwede kita ikabkabil yung status yo? Alay ba kayon?
Ibaga yun, uray status, deta kaabay mo, deta, ibaga. Hanggang ngamin, unay ngamin, nag-check ka, digital. At dala makita no kata messenger, ipanat status na. Sabi niyang ganyan, makaumati lubong. Anya agad di kita nga statusan. Kailangan talaga ibagam di Facebook. Dapat tiapot ng ibagam di jay hanga di Facebook eh. Dapat adamot preno yung nga ubing. At da disiplina hanga at da guideline. Deti man ti kunakan, deti tinakamadmadi, ti social media ita, pagbalinan na nga ti tattao, awan disiplina na. Sa simpleng bagay na yan, it develops a bad character. It's a breeding ground for bad character. That is why, datayo nga naganak, given the authority, we must set a guideline for our children in their social media. Uray piprits ko ditoy, no hantay nga aramidan dito nga naganak, anat mapasamak, deta topic tayo ana mapasamak, they will go astray. And when they go astray, matnagda kadagiti palabog ni Satanas iti biyagda. Oh. Hello? Ano pa? Alay bagayo na. Kitaan niyo? Nakaturturod kayo nga gikabil ta Facebook, di kayo may ibaga dito ita. Nagkaro kayo ngayang pipulan. Ana pa, ibaga yun. Ana Jeremy, di kita kabil da. Ha? Tantan. Ana di kita kabil da tantan. Mangibaga ka man? Ana ting kabil mo? Sukatan nyo detan Deta social media, baka kada kayo. Ta social media, dapat iso data iti platform nga ipakitam ti Christian testimony. Be careful what you post on social media. Christian testimony dapat ita. Nuhaan nga business purposes, Christian testimony dapat ta social media. And we, given the authority, must set the guideline. Apay, authority. Mayaw-awang ka. Naawatam di jay. So, Ephesians 6:1-3, basahin tayo before we close. Oh, children, obey your parents in the Lord. This is right. Deta nga verse ti pagmandaram tabiyag mo. Hanga tarikrit nam. It applies to all. Amom no tarel rikrik nat dingdinggam. Rikrik nat agmandar tabiyag mo. Pagbabawi kanto, dito ubraam kapsat. Mat nagkatipalabog ni Satanas. Iso nga deta, urayhan na kayat tariknam. Isutsurutem. Hanga takayat mo't surutem. Dayjay ko na ti Apo. Obey your parents in the Lord, for this is right. So anat na adal tayo nga rabi What is the fifth biblical guide so that we will not go astray? Number 5 is stay under your God-given authority. Hamo nga salungasingan digitoy nga authority ti biyag mo. Number 1, sheep and shepherd. Ag-update ka ken pastor, ket dinggemet dagiti update ni pastor. Number 2, wife, husband. Iyuman mo ken lakay mo dagita planom, dagita aramidem, dagita amin. Kunam ken lakay mo, lakay mayat met latibadok. Oh, mayat met lang nga kastoy ti katangen tayo. That's your protection. Apay, ulitik manan. Hanga ni Adan ti sinulisog ni Satanas, ni Eva. So that wife, you will not go astray. You submit to the authority of your husband. And the third authority is what? Children, parent, authority. Amen? Praise God for authority. Saya atin kakabsat. Amen?
Lord God, thank you for the message tonight. Thank you for giving us this reminder that, Lord, nalawlaw kami ti adu nga palabog ni Satanas. Ket naawatan mi ita, ngahan mi kagurgura, kanhan mi nga kasursuron, kanhan mi nga ibilang, nga nadagsen ti madaan iti authority. Ta si kaapo tinangisaad, digitoy nga authority ti biyag mi. Umuna iti pastor, nga mi pastor kadagiti karnero. Sabi ko matatong galmay sa akarnero, iti dayto nga kapilya. Saan ngagbaling nga karasaeng wano uleg. Saan nagbalin na baboy, nga tayla kayat na surusurutan na. Nudiket karnero nga baidalan. Dinggen na ti boses, day jay mangidaulo keng kuana. Sabi ko maapo, ta amin na asawa nga babae. Amuna ti paiturayan ken asawa na nga lalaki. Iyuman na, dagiti dadagsen na, dagiti problema na, pagkapuyan na, dagiti plano, dagiti tarigagay na, ibaga na ken lakay na, tapnon ti kastag, kararagda nga dua. Sapay tati amin nga anak, amudat agiyuman kadagiti naganak, dagiti babalasitang no dagar-aram kadakwa, dagtetex, apo masapul nga dagiti naganak, maamuan da amin digito'y apo. Digito'y nga babarito, adakras da, ket ni inutan nga mapanapurma-purmaan, masapul nga maamuan tinaganak amin digito'y apo. Thank you for this reminder tonight, O God. And Lord, I pray that we will go. Ulitag tumanan nga i-emphasize dito itong Domingo, apo. Aging gana nga sumagupsup kada kami. Kat apo Diyos, agbaling kam to, nga nasayaat, nga anak mo, kun ad-adipon mo. In Jesus' name. All of God's people say, praise the Lord. Were you blessed tonight? Oh, wow. Tumakder tayo amin and let us sing that song, I have been blessed. Good news gayam, ikararagyo. Ag-flight the Pastor June kinimama, ije Hawaii tunod July 26. Kararagyo kapsat, at the ticket nga mapanan. Okay? From Hawaii, mapandagpasyar ije Europe. Ikararag tayo nga paraburan ti Apo di Salon at Kirit Pigsa ni Pastor John. Kanimama, nga dito ikat sanla nga pleasure trip, no di kat mission trip. I have been blessed. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, if the pen of the writer could write every day, even this word could never contain, I have been blessed. Warm in the winter, flowers that spring, laughter of summer, and the changing of leaves, food on my table, and a good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet, I have been blessed. Chorus! I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good, I have been blessed. Second verse. Arms that can raise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. Father and mother, Father and mother, nurtured and raised, sisters and brothers,
memories made. Our pastor to lead us, the altar to pray. His stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. Chorus. I have been blessed, God so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Last verse now. He's my shoulder to lean on when I am down, the rock where He leads me when I'm overwhelmed. It's a place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. Amen. I have been blessed. Last verse. I have been blessed, that's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good. God has been good, so good. I have been blessed. Amen. Are you blessed tonight? Amen. Bagaman takaabay mo, anat na adal mo. Bagaman. Deti tinakablesa, kabsat. Praise God. Di pamalagip, di message ni Pastor. Amen. Kung nagkaroon, idi Wednesday, preach ko, Webes, 5 no di innam, nga kakabsat. Telenovela, Pastor, I want to update you with my life, with our family. And I'm so glad I can pray for them and I can give them an advice. That's how you do not go astray. Lord, thank you once again. Bless the offering as we give tonight. If anyone will give the tithe or the offering or commitment or any, Lord, bless the gift and also the giver. Panginoon, continue to provide for the needs of our ministry. Thank you that we could dedicate soon the bishop residence. Ngayon going apo, dito electrical, dito main sanctuary, kan dito kapilya di batak, di kailangan nga maaramid tapnon uray umay ti panagbagbagyo, saan nga mabasakan madadael, di importante nga banbanag ijuneg. Thank you for giving us all of these facilities, dear Lord. I pray that you continue to meet the physical, emotional, mental, and spiritual need of your people. In Jesus' name, amen. God bless you as you give. You may be seated. Okay, play man di sample video, tay reels. Deti message ko, mangi kwa kay man ti reels nan. Di dapat i-share yo hanga dete nabanuga kon. Makaupay kayo. Tapos kung nanagat, apay nga adot tao nga plastic. O talagang kailangan sabihin mo yan sa social media. Dapat sa Panginoon mo sinasabi yan eh. Di ba? Mangipakita nga karkararag. Kasi no, karkararag, kaham kailangan nga ibagat sa social media di kita. Na ibagam ti apo na, ibagam pelat na Facebook. Kaya, mangipakita nga di karkararag, gayam. Okay, kabil mo. Sige man, i-play man. Kung bumili ka ng sasakyan mo, magagalit ba yung kapitbahay mo pag ginamit mo? Kung merong dapat gumamit sa sasakyan na binili niya, yung bumili. Kung may dapat gumamit sa buhay mo, ang Diyos. Kung may dapat pinaglilingkuran ka, ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, listen to me.
Gustuhin nyo mang aminin o hindi, may pinaglilingkuran ka. Kung hindi sa Panginoon, kung hindi ka ginagamit ng Panginoon, meron kang pinaglilingkurang iba. Listen, life is short. We will only pass this way once. If there's anything right we can do with our life, serve God. Oh, di ba? May i-post to no bigat deta kakabsat. Oh, deta dapat i-share yo yan ta Facebook yo. Deta, ulitak ang kayat mo nga usto DJ imbagak nga mangipakita, di kita pa nagpo-post mo ta Facebook, mangipakita unay nga di kagkarkararag. Kasi hamog kailangan nga i-post ta Facebook, di kita nagunag mo no na ibagam ti apo na eh. Hindi kailangan. Kaya't mo, nga usto day jay, would you like that to be true to your life? Oh, ayusin nyo ha. Yeah, people. Ayusin nyo, di kita Facebook yo. Okay? Amen. Okay? Oh, we are dismissed. God bless you. Good night. Christians, you need to realize, may rason kung bakit sinabi, in everything, give thanks, because anything can spoil your life. Anything can spoil your day. Ultimo kuton, can spoil your life. Yung mukha ng teacher mo, can spoil your morning. Papasok ka pa lang per subject mo, nakita mo jerupa ni Mestram, nakamirogrog, wala na naman. Anything in this life can spoil your life. Kahit ngayong katabi mo can spoil your life. Maka-encourage o maka-discourage? Nakaka-inspire o nag-expire? We are better off in facing the challenges of life, mga kapatid, when we have the grateful spirit. A grateful heart will enable you, mga kapatid, to overcome those trials in life. Find something to be grateful for. Gratitude is the healthiest thing for your emotional and mental well-being.